O folofa ma whaatalo whaatu fo'i, lau whaasau Samoa ma lau whita whaafifonga le nei vanga o le afiafi. Ia ile nei fo'i aso ngafua o le ulua iaso le nei fo'i vai aso ile a matanga fo'i o le nei masina. Masina lona se fulu o le nei tūsanga ile aso tolu o ke topa lua afe, lua se fulu ma le lua. Au te fia fo'i e whaahilo atu o le ua ma whaatasi. Wato e atoa fo ile no fo Tavita, wato e atoa tupe ile fala, wato e atoa ia o umamea wa koe ako oko ia le wato e atoa ngore ma proklame ia ma se to fine le tausana le lale le le manto Bluwave. Bai se proklame la vole tauta ia fiafi o aso te tasi o le aso ia le to fine po le tausala ia pea Semu le nei vanga o le ia fiafi ia e utele I fasanga I fatalofa ma siaki foi pea mai le weekend ma le longa ko anto fine pia ia au te fatulo yo to pa ia mo to sasa mo o le atu tofi ia on proclame a mata foi le tauta ia ile nei vai aso ia manatu foi ia e te taulava no o sa ma fatalofa yo to pa ia mo to mamalu pa ia fa le atu no pa ia fa le tala le lei o pa ia foi fa le malo ia ile tari tronga fusi ia le fau malo ele tau pauina ele to tau faala e ia le mao Sofia yo tau mamalu Samoa oe o le atu tofi e tala tau tonga ai tala tofi Samoa malo afua ai la ua maua malo le folau malo fo ile fato doa le lilo maiava e tu sai fo ile weekend ua mo watu o nisi sa fea ngai maso sa automatic ioi initial autos Manisho Ecclesia. They've already celebrated their White Sunday last, which was yesterday. O my fatalo for taimi. Yeah, my love, I Manua say, oh, or to tell is a fai. Yeah, Sulufa Papa to ia a wale falalenga e Samoa. Fafianga taulangi mo tau fretua fatalo fatu ma uma pea ya to malava so se fata fai taulanga. Samoa yo na tafa te tele ma fatalo fatu ia mai se o tolu o le tanto proclame ia talofa lava ho misia lava o e wa e tau mamao lava mala proclame ona ai o le pisi tele fo yo le good morning Pacific o le Pacifica good morning ia ale tausala ia pea mai se fo Johanna ma Ryan. How are you anyway? Yeah, talofa lava Asiata whapea I la malo Samoa o lo mai mo mai I lene I tula o le afiafi. Yeah, o misia foi I le tatou, po kalame a Asiata o misia foi. Oka se manga e le, e ke sawa o es makango fie I lo la e. Oka sau aru lenge e aso Asiata. Leva tere na e aru ai te sawa te tango fai mei au tala I e whaase e te rungon por kalame. Uyo lea. Yes, o misia foi oe ia e o te malamalama foi o pisi lava I tūlanga o le tātou prokalame le Good Morning show e le tātou breakfast show mo o tō le mafuta mai foi ia whaakai foi ngai waweala ia e te eva mai tātou prokalame pai linko ia le leie foi mkako ngangu e foi hau ia hau ia mala ngangu le tātou prokalame na le Good Morning Pacifica uyo lea ia mai le weekend sa faise o sau ka mai ki pe le ia le ai o le e ka wa ia pepa a tamaiti ia a koe kiki ama ia le o mako wasa a tamaiti it's this Sunday o le la o le wa ese foi le fainga o le kulanga le o fai ia le asa a tamaiti o le o fai ale ainga ia o le lato wa ia kalu ai I le koviki se ia o foi se sikulanga next year ia koe fai ia au ngā mea Monday to Friday 3 so weeks. le wafai ala ia le aitea male ale ainga ia ia wow te lo nai ai foi la wa o sa pese lo ku molfana ia ngol pese a talia ia ma ligele le ua ka wa o foi ngai ia pa se vai a pese a fala wa o se pese a fala ele ia o se pese o fala ua facing a Paulo ka fala le ka sanga ngai pat ia o le o foi a marka foi ia ona pisi ia wa ia le Asiata matey but it was a busy weekend ia o le foi on te fa amalo atu I le Pacifica Family Health Group a wa I le fainga a le lato vaccination drive I la le ekalesia a Papakura the Kingdom Covenant. Oh, yes. On Saturday. Yeah, o leo on maanga ia matango fie, especially shout outs to Ngalmanmana Vaina Seri. Asiata. Okay, every Saturday at Walungi,
e mauku uma everything, you know, and the team, every Saturday, I said to them, kia frako lele la va. You know, every Saturday, they are there a wā i le tulanga le e kau whesosangi i le tato community because remember, o lea ua o le toi whaamalosia ia le tūlanga le o le mask or restrictions are. But e manga o mia pia ia your 3 vaccinations to travel. But otherwise, that was a successful vaccination drive. Ia male Basketball First Nations or lea was privileged and honored to host and MC for ile Basketball First Nations Polynesian basketball tournament. 3 days, 86 teams. 86 teams. So I take my hat off in the organization that have put this together because if I'm honest, I said, "What le lava?" You know, koe kikia le, le lava le onsa i le weekend. I was almost going to give up o le lava, and it was it was Elijah from Wellington, o le ona savale o Elijah o le Afkasi, and he said to me, thank you, whawhitai lava, South Africa. O whawhisile tu lava e sau noa langa o re utau o tia tui malo uloto i lo. O lale winga fo lele if you don't mind me asking, o lale tu watau wa patele le ngaruenga ma wa evai vai whale tino fo lele watau whati ngā urusisi ya. Yeah, I think it's kele a mea, it's le ngaruenga, o isi o ngaruenga lewa adma, lewa whapopo mai, and plus, you know, when you get to a stage where you don't want to serve anymore. Koe kike wa fiu but, you know, ole kam kikile koe sawa, you know, wa umala fia nights i le aso koa ngai of saufa melankala. Miss Fafikai o au, o le Afkasi. Ta me e masangi nga represents ia le kulea le Maoli. Langa side Maoli. E malosi la ke le kula le Maoli. E whemelankala. And it's something that it reminds me of what you were trying to teach for me. He was lost. For me, onga ia. He doesn't know where he belongs. E for me, ole basketball ma le tournament lea. Ole ua whaile fia nights. If you, ki kilo I skako sports Asiata, hardly you ever, even le lakapi, leka kenga whai se fia night, or anything like that. You know, the All Blacks is the All Blacks. And ole fesili lelo no whai le tama lea. Ese lalo feelinga when you play basketball for your nation as opposed to the kalapu. He said it's something that you elengi upu mawhainga whamatala. That and that's when I realized, this is what Asiata leka mawhaia Asiata to teach that the language and culture ole ka ua ia. So this I want to say and acknowledge the First Nations because o ka mekia e whangangau I ngei. So they miss a lot of the culture aspect. So I know that Sefo and the team there will at some stage get in contact with a culture advisor because they need to capture that for our children. Because you heard it over the weekend, they are so lost. So it's a step forward for the Polynesian nation. So congratulations. But otherwise, that's the reason why you have to keep going there. Otherwise, no, that was my weekend. Malo whaktai ia mana ia fo ia nai vaenga ia na tala mai ia tau sala ia pia. Ia tu sai fo I o vaenga na tupu mai le tantou weekend po le whai ngor vai aso le na tenei. Ai rei o mai se tala I tūlanga fo I o le vaenga le mana ia fo I whaamalo si au e me sura mtanga na tantou por kalame. Ai fia whaamalo atu ia I lantou ia manai whanau ia sa whiangai malalantou wa sa pa ele asona nafi. Ia kalesia no vai mai o lana whai pe o le vaenga le I Papatoetoe Central Assemblies of God. So ka whawhirenga Pastor Salamasina ma whare alangi ia malalantou wa kalesia. E lango vai me wo so ku kauroko lantou ia ese ese a sa o lautou ma fofau ia so ia.
E peia o le vai aso o le weekend mua te le na pa u ia. Pe ka ma fo mai ia o sau lava ia o le tele ar soi fuanga nei. Ia sui mali ia pe anga fi pe sa wa ma tau kalesia. Victory Power Ministry ma to tele fo ila pe auto. O le aso sale la sau nei. Le ala anga fo nei. Yeah, to shout out to all the children, Samoan kids, children of our country of Samoa, as well as our Pacifica, our close friends, islands, children, and all the children around the world. Congratulations, and for your White Sunday special day, hopefully mummies and daddies buy you the best gift. The best meka alo or whatever you want. O ka meki foi ngai o pu ka ule ka wai love ka meki. Wale au nga meka alo manga ku. Sa ole le. O le kulang foi nga le ngo kang fele interview ole sikam kiki 7 years old fa melankala. E mo sa okupe pa fele interview. Oh, so. O te to vai. O so ia. Sa o te mana o la ka fanga video o i kai mi o tai mi foi o la kiki. Mo ala o fanga kama voi le fa pa o emo. Le se mo na pa o. Ia pe mo sa ka fanga vai pamu nga le a. Oh, matua ta fia. Au kai mi ngai. Wo papoto ho ta mai lo le ta baiti. Yo tamata I sifuru talanta I luas sifuru talala na ale wa matona tangi mai ia o le halava le tūlanga iai matua o le whanau o lo tofi mai le tua. Ia le na malofo ia joel tofi le tūlanga o vaenga le no toi whafsili wha malulu te fo iwa ono o le whai le live le porokalami. O whalongolongo tunga tūlanga e whaenga whapena whaftai foi fo pinga honest way. O le si tangata, e ti nana whaalongoa tua overload. Peia o le computer, foi lele ma le SIM card, foi lele o le memory card, ua vai tunga ua le fiki, mairo I le mele te manao. A ua na o le tavi. E wha pena le si tangata, o I nā foi a mafua ai, ia ona tele na tutupu ni whaale tonu, e foi tu ngā, foi lele whaasoi fo maloro ina te pei o le depressions, o le stress, o hauma me wha pena. E mafua mai, I lo tau mawhaila mo fo I oe ia e whaatau matatao, ia ma whaatau pepe, ia tūlanga o mea e mawhaia e lo malosi. E iei vaenga fo I lele, mana o mea fo I le tino, o la fo I fautuanga ia te oe le tausala, o te le mana o pea, e te ngase mai. Ele tai umane tā au nanga mana o tautua ia Samoa, ai lo winga o lau tala. Ia whaafitai fo I lo loto tele. You know, e mawhai ume tangata na o le race. Ainga o tangata totoa. Ma tangata te leo lantou loto. E tele na lantou finishing le race. O le winga fo I lana o lau fautuanga ma lau tua lalo. Ia, ai whai fo I le mea e mawhai ona au iei le malosi matulanga whapena. O tātou fo I tātou te nau. Te rofo I lo loto te nau. You're pretty much a yes person. Yes. You always, you know, I know you pretty well. Ti ngā seems unhandle or seems unbearable or umatulanga whapena. We always seems to give the yes. You know, ia tau mawhai fo I fisosoani. If not all, fisosoani sina vaenga mo mia mai ele fisosoani pa ui o lea. Whaftai tolo pulo. O le tala le tusi. Waranga o ke longa wa se asa fo e fai kaukusi. O le tala le tusi. O lou fia ia ke riso. O lou malosi lea. Au la leo le mea ke manga waku au kawhasi o tofine. O mea umai e te whaia e whaalongo rola e vai. Ia e fia mai oli ia ke riso. Oli. The joy of the Lord is my strength. Vai. No winga la. Le hale teimi e te tau vai. Koe mawhape, Lord, you're the only person that can uplift me. Vai. Mane e hoi nā mo, e le te whafonga. Ia la mako e nice Monday. Nice Monday reminder. Yes, the joy of the Lord is my strength. Mana e hoi nā whamalusi au mo, oi. Oli le tua o lo malosi lea. Ole o malosi lena. Pole hale teime te tau vai e mawhau e manguia wo foa I ele tua. Ai mawhau le soifua ma le ola wo foa I ele tua. O mea ai lunga o tātou lau, o whale I o tātou wā, e tau te no fo I tonu, o se vai o tātou vai, o mea umalava, o le fia len, oli na, tau na mawailo tātou malosi, tātou te le o homeless, tātou te le o hau matula, ma tātou vai, ui o lea, o niso tātou update o le weekend, o mai ai.
The grand final, NRL grand final. Yeah, bagi-bagi nga go, but congratulations to the Banthers. Ioi. O fe foi sa wai Penrith. The Penrith Panthers. Pole au lea malosi mai Western Sydney Benelifi. Ioi. Leo siamo pini manatua. This is their third consecutive years ile finals. Yeah. But they've lost the first one previous, and then they won last year, and this is the second. So second win in a row, but 3 times in a grand final. Oh, leo ki kakalo ya le Warriors one day. Le very keeping the faith. Yeah. So also congratulations le taumawhainga le aua le Eels. Le Parramatta Eels. Yeah, malato supporters o te feel sorry si usa lau pipi. O te lon mafuanga na ule sa lau pipi. Ai wale fele maliwa la do Eels. Yeah, lo I think this is the second time leo faithful ilua bek. Yes. Matalai, and you I always win off betting, you know. Now I haven't seen any, any prizes or whatsoever. But by the way, fa maloa tu le se uso le fionga le pepe. Junior tala ilene mal faritua falu te mal no falu. But mai I think was yesterday or the day before. Remember, this is the first time to meet his parents, and mainly or Tailai de Langa Leo Jor Fingamalanga. Yeah, but this is for Oto Safai Malanga to Samoa, or Fai Malanga Mai out here on day. Afapel Fai Malanga Samoa, yeah, safe arrival here Samoa. I feel the way arrived by New Zealand. Hi, my and welcome. Welcome back. I think our last updates before we go on to the break. Tato Marunga Costco. Oh. O te lole ole ngole ta ole Costco I le our warehouse pole wholesale I le countdown back and save male warehouse. But do I live here popula ia la vainga ia onga ia. They're lining up ever since they've opened. Yeah, and masalo, but o lea ua tele ua le pokia mai ia le tūlanga le issues. Yeah. The second day o le whakwa matala ia le Costco. But you shared a little bit of your thoughts as well. But it will work out, but e lei whaapea o issues here that they've stopped anyone from. They o lea Remember, the reason why, those are my own opinions. Little founded the was fact. Nana fail out tala atamo fa pia. It's a full mali ever since they've opened. Faya pele power si vainga. Yep, the power. Umanga pele power ya emergency emergency alarm. Yeah, umal emergency alarm lewa play up lato Paywave, what do you call FPOS? Masingi. So ever since they've opened, I might less more even till today. All langi queue. Now, ole recently Helena fail out Jalalan of fire to a little football se ulangi usila le fa play a pinga mesela tole I fa tonga supermarket kim. Remember, during COVID, naman tuwa line up umatanga I when COVID firstly hit, then tau whao for it to low toilet papers, man tuala queue. It hiccups all the system. Never. Even though they were massive and lining up, I left to open. Pasalo la vangi o stau. Wei. Rachel foi po alu Rachel if pos mai o isi ke no. E longo fieva o play up le masinga o ele o fiu masinga reader isi tu pecho no ka. Ai ole matua tele ole pa u. Ripotia mai le tele o loa matua pa u mo halalo matua fa lole. Asi si maro ai ngo lo tu I West Auckland ni Westgate. Le alwa na I Massive ma Henderson. Ngaluka ngoa ku ilalo le Google Costco. Ryan, can we put up the Costco spelling for the sake of our parents? Te wa ele lo address. Now lo tango lava tu ilalo type ilalo le Google map. Yeah, le ngole wa sisila mai. There you go. Yeah. Costco wholesale.
Ia, na avelo la ia oi. A fio iai malanga iai, fai sau whaataunga. Ioi, ma tau tia le tau olo. Man tofu kamale le fai so ila utala. E umana eru recipe to whaatau me aia sa recipe ko whaakauru pusa o. E uma whaalavla, whaakasim whaalavla. Ia, le nā tanu lava. Sa tōturu malolonga. Yeah. A foi mai. Yeah, but before we go on to the break, there's a special person that I wanted to shout out. Yes. Mo auto uma le lunga tatu por kalame ma te whaamalo atu ma whaaftai atu I te auto uma. But a special shout out to Sitina Matua le nei. Le fionga I vui ngai. You know, Pea, no walu as o ye o Maota Sitinale. She watch and follow our show. Bluwave TV show Tautai every day, all day. And telefo ina o vai atu le swafa lea e ko meni mai lunga. Ia, whapea ui o situa inga tangata fo ile vantu a talavou. Ia, te ua matara lomo o tu le mauto le se ipu e hase mahanta. Ia, ma mori e tu fo ise ura fala male tina matua. Ia, ai ula tua ipu ele mahanta. So look at that. That's beautiful. Oh, you know, Asiata, you know, o mea o ke alwai, even le basketball, you know, le okilangi Samoa, anywhere I go, o le feedback po o tala tangata, whawhetai I le pokalame. And, you know, it's a different feeling. And for yourself, o leo ua e alo e whaatau I le mana onga a sinetina, it really is, what a blessing. Because, you know, for them, you are someone that they look up to. E peo o au. Walu se mea o ke mo ke whimanga o po se maaka masisi. You know, whenga ka. I'm not gonna share the person's name because I don't want them to, because they may have a different experience with other people. But I met a famous person over the weekend. And leo o whaamon mole pe ma whenga po se kaaka. I wa esa, you know, wa esa lo feeling of me, oh, sorry, not now. Just like it, sorry, not now. And I understand, okay, malama fo I kulanga nga, you know, o lai fo I le lava, they are there to spend time, whatever, for whatever reasons. But sometimes, you know, you have to remember you are in a space that people are watching, people look up to you. O siti nā lea ua e alu e whaatau nuu I le mana onga. Well done, Asiata, because it takes, it's your own time o lea ua e alu whaawhiawhia I le loto le tina. So, you know, talofa a tina, and thank you very, very much for supporting the show. It's what a beautiful thing to do. If you fear tele, fans for ile fionga le tina matua ia vui ngai. Ia ila po ia oe ma fisiri me fa po ai tau le sau no program o ka tu ia wa fai fo isi fa longa ta o ia le ia ma uto u malava I oe a ma wa va no tau te filo ia po isi tanto wa ta se le sili le ma ta o ia ja ma na ia le va nga le ma na o te la tu lo fa le ai lo me ai na o man. Yes, but now you know o le tu langa la le pa fa banga mi la se fa tanga e fai a wa ile le Asiata meti I want in alo Tasi Market. Yes, Tasi Market, our major sponsors and Pacific 40, the best shops. Everything at Tana, Kongeki Matatu Proclame, and then we can be able to help you. And for my social near do, divine I've shot one if I tonga, Elengato, Tasi Market, Aukila, or Pacific 40 more social follow Samoa. The total malolonga for my Fafilo Elisha Malo Lungo Tatu Proclame. A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peo ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamle mole. Tai.
tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe il Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalavlave in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau i nei le unanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le fea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o unanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Ia, toi whaataro whatu toi te riu mai o program nei vanga o lea fiafi, ia mese fwole amtanga o nei vaiaso. Ia, e te lea fo i o amtanga o vaiaso, e mese ma manu whaafonga se tātou watunu. Ia, au mai e runga tātou company lakolaka sua, pi o le whailoanga fo i o tātou wa Samaria ngalelei. Ia, ono o langolanga suaina le porokalame le Bluwave TV, e mese o le tātou porokalame whai o le tautai. Ia, le utau sisir mai. Ia, utau maule vanoa e mati toi whaatasi tuai marisonga le li pule. O le tātou Kiwi cheap cars, ia le whateleinga ia Ulugia, pira i le nei foi, vaenga o le fiafi, ia sa ma whatala noa tu foi le rua vai asu te ruai. A o le pisi kere o kamalo. E o tau le mo se vano foi le leo no le telo i lantou fai whatau, ai whaftai. Ia o le utau sisira mai, e o mawale ma avanoa i lungo le nei vaenga foi o le fiafi, ia whataro whatu i lau whautautanga, ai whaketale. O le tō mua e pola pui pui le alo le mali e toa, ia me se foi ia o Faleat Maragafa, lau whaututanga Ulugia. Malo whaftai lau whautanga Asiata, ia whaftai fo leo wa toi maule nei wanoa e toi whatalofa mo whalo whatu pa i maulunga o le tanto atunu, leo fo whapai antu le tō Asiata le tūlanga o le tanto proklame amanta le nea fiafi. Ia, toi whaafelo i atu pa i maulunga o le tanto atunu o lo o pui tawhai fia o le nei fo i ke lope lo tanto ia machela fo i au te ro a mata mai lava i maunga maua lunga se ia pa i mangoiti ia le ngata fo i lea le whangal fo lau whaingal wengu stofia le tua o lo tala whauto ia iso se vaenga lava o New Zealand o lo tautua ma wauna tuai ia i le tūlanga o le nganga o le tangata ni i sauwhanga i le langi mali malo le tua a le nea fiafi ia whamalo whaftea siata le hoa maua le nea wanoa tāti whsota iai ia mo toi whaatalofa tuai pa i maulunga o le tau ofisa le nei vaenga o le fiafi. Ia, tāte tau whai whaatalo, whai langa le leo le tātou mataisi ni le langi, ia le fōu le tātou e soso tōni. Ia, ma whaata i pio le tala, ia saunoanga. Ia, le nevaenga fo i o le afiafi sole, umako e rua masinga, umari kausanga di uri. Umar kausanga, o le mele inga ka amakal vai aso momua, umalo masinga. Ia, whaftai wala tamai le aso fiafia o aso malolo, ia o te lo fo i fiafia le atunu, a tele nisi tangato la ato e whai malanga i Samoa, o le ukala lava. O le ka ua le ngā o le ua ia i temi nei. Ai, o te loa ele ia si me alofa, po o se o loa tā ua o loo i mafau faumalo tolo doi fina ngano le tunu e oma ave i Samoa. Mo i lava. Nao se ka vale ale ai. Whaftai? Ia, ta vale ale ai ngai Samoa. Uio lea, e muri ai sa maa tala i tapenanga o lotu tamaiti. Ia ai se maha ofo ie, whaatare tala noa nei nisi o vaenga. Ia ma whapitoa o loo whanga solo le. Nei teimi ai tomo atu se whafsili e masani ai. O a mai le tato o unanga, mai le nava yaso mara vaso no tua lewa rua vaso talu ele i tue festa whalau noa o no lo pisi. Wātu la whitelenga vai malai ia whamalo whaftai. Manantu o le vayaso le sa le mo staff so te inga ina wa umarta whasalongo mo mo no lea whatau nanga i mai le loi klastete. Lua whatau mai klastete, mal tasi mai Wellingtone. Ia mwhatau ne lunga ne au kilani. O molte minei la e lua tatu ta wale lau te pena mo Samoa. Ina wa umarta to whalau iloa. Ia, sa ngai maana i ainga ofisa whaataltal no fo ila wala po le ala wala whaingo fia pa wala utalan whai o le tutongi il company la. Ia le pase se lunga lwa. Pa wale meo lwa wa il tawa le tau ngofie. Ia o le la sa whaatino ilon ngalwenga ma ua wha mahe a fo ilan ngalwenga. Ia la lau te pena mo le wa. Ia matu ina tulo Samoa. O le ngangalea Asiata e tari atu el whapsid mai. Malo lava whaavitai. Se tu watua le tanto wa loko lea le tanto wa ma le tūlanga i wha maumunga ia mo wafo le tanto whare tāwale. Le ua tausi sira mai. O le ingoa leo le tanto whare tāwale. Kiwi cheap cars. Ia i Great South Road. Ia i nā i Gleneden. Le alua na i West Auckland. O le su e ngofia ia. Walanga i lua ka i ante le ua tausi sira mai iai.
lau fautanga Ulugia o se talamana ia tele le nantala wa ta uma e mesela o le vainga le o le tongi no wa Tasi lea a mo mamafa fo ile le pi fa malu mai o se au I lungo le totele ua maua ka vale pe o fia maua fo se ta vale au fa fenga tau le to e venga I Samoa alena e fitala nei le tulanga le to tongi le o nanga le venga o lo sa pe afa pe faila u fa tau lo ta vale ile Kiwi chip cards ia o le nganga ia le o le ngia ta upu Samoa mali o le nganga fo le po te le ta ofi ta fo o nanga a o lava te mita te tala noa I tulanga fa pto me fa pene ia e o fo tanto sa vale la fatino tu sai mo ofa pe on tuinat mai le ila sia nganga fa o le ila tunu o te lo na ainga ia wa umo na fatino la tu ta vale ave mo sa tal sanga ia le nganga fo le ma nei va on ta vale to mo fie wa la mo ta vale ta iva ta sfulu ta ivalu ta vale ia le sa va ia I fe su fa wa fe su lima o te usanga ia o ta vale ia mai o te minei la o la wa umo na fatino la tu tal sanga wa umo fo lan saina la tu tal sanga o la wa umo na putu sai wa ta vale nei asiat eleni na pa plate fai wa na o da umo na fatino ia ona fata tia lole le ia pa wale me matou o tiniva ma I container ina ia ave ailea ina ia ave tatu ta vale mo Samoa ia o se o nanga faingo fie mai le se fainga taia te matou le o na tu Samoa e ave lu sai Samoa ina I fa faingo fie fo ina na ngaluenga ina ia maliu mai a tau a mai au me mana o bia level finance ia ona fatino fo le matou pitola au ia ona fa muliina le lo fila ngalu tu sai ma le matou fo I por kalambe fa la lo atpea I lungo le tatou wale se fasala. Ma lo fa vitai, o le o mai tau atu au e vitalai Ulugia. O lo te vava ai atu ngai tau o ta avale nei. Le la atu e sisila mai Samoa afa peo le na misi lau sisila. Le lau kango koe kau fai to e au watu lungo le tatou screen. We're gonna show our cars and prices. Mo le se tatou. Le tu sisila mai. Subaru. XV 2.01 liter. Eyesight. Ia e matua fia ia lau whainga ruenga. O sua I le tae o me se fo tu ele ngata o tupulanga. Ia o la to fo I fia I ta vale e vaveinga e kau hu ngā ruenga me se fo nei ia bo sa bo fo ore le wala. Le sisira mai. E mau ai le vai aso. Le ma se furu iwa tala. O le fa koe vai lea urungia ni pei meni yaso ia fa to sau ni usila. Moni la Asiata. O te le fa pe fo e fausi tala I tūlanga fa pena. Le anga ngau kau mai nei le lua fe ma le lima. Na ova ai tu ai ngā pei meni fa peni. I ta vale nei. Ia, le si tatu ta vale le tu sisira mai. Hyundai Valstar. Ai su sira mai. Lima se furu iwa tala. Na eva tu uma fo ina ma kilomita. Ia o uma no mera wa mo o tunga o ko mara malamba ina tu ina feu ia inga ma le filifilinga ia lima iwa tala ile vai yaso le peimeni le si le to si le mai ai Lexus kama sasa o ese lo fia sa ila kama fa pea Ulugia Ngai ba le kama wai kai ku kusar kama le marka ver Altisa Lexus kama le Toyota lima su fa tala ile vai yaso lau pei meni e mawhaona e tongtongia. Ke kama e pua ke ka vale escort ai ia lau fuoi le mingi ska ma tūlanga whapena. Lesi ko inga kaungkale Europa. Volkswagen. Monia Asiata. Tamale la so mai ai. Le kofa Volkswagen. O tau sila mai. Oe lea le tamaitai, le teine, le alii, tama whainga ruenga wa ele lava te e lau fowiri ke le ngai ai. Au mo mia mo le pengisingi nei sisira kamale la tu atoa ya no na fa matalanga sau madama le lima se futo fa ko ba nga yo pa le ali ia matau sa ko ta vale yo ta va tu ai o lua fe su kolu lua fe su fa lua fe su lua o le tele ai o tau sanga le fa tau le temini nei o ne fo ina ia velu ia tau sanga ta vale o ia ni si o ninga mo nei ta vale ai le fa tau o malo jero la junu ia mo fa fil mai Asiata o le taimi mo le tua fa la lo ta vale ne o ta vale uma o le tele ta vale tua le stala ya o le ma o fo fes o nei sila pe fa pet fa tau vina ta vale nei o le nganga le ina ia wa nei fa nga mo nei e shalbe ta ul trade in e shal ta vale ia be ta ul first import Lela ia ta vale nei ai Samoa o le to sila mai tanto pe menia o pe meni lamba ele ia se fa ina o la por fa so ele vai aso lima Tasi leva o fike ke se BMW magaia o le la e tele lo to al vanga le vai ku lima su Tasi tala ele vai aso oi tonga ta ila wifi
O kere kaua kuale le ngole o le provider. A tau mai faila te tongia. Iva se furu tala. Wai vai o isi disi dai. Molia siata el faso. Ale fa foka mai Samoa. Ia kamai ai se furu fa na dai minei. Le se furu varu se furu iva lu se furu lu tasi tausanga. Ia wale le ngaruenga tamaiti. Ia fa fia foi tamaiti wa ko anga foi ka miki kia le fenga ruenga. Ore mana ia comfortable, a luxury le tulanga foi ai affordable. Yeah. Le tu ai ngata vale le ti tilo mai ai le se pe wa ka u ka sanga i le mato wa fa tonu le Tautai. Pe or kamala wa ka ke e fai pokara. Moila. Ia ava pe mo ta vale foi nai ai nga tau feono to tele lunga le to sisir mai. Ia le kamale le master. E to sisir mai ai. Zero deposit. Ta sila le vai nga le fa to no singa. Ta vale uma ia na mo antu ma le le ma ta vale. Ele isi ki possibly ala vai so le le. Ele isi ti posse ma na bil ta finance siata pe an fala lo tu telo ten. Ba wal tu langa ma na bia na o pe pa weksa foi o tolu masina o le bank statement. Ia a mai lo ma la pe pa tongi foi le a tolu pe sili ia fata se mo lo lai sene. Ia ona tu ina mai lo le fa nga yo ye finance ai le se deposit e umana fai o pe media ia o tau fo ia leo fai lo o tau ai o ta vale le to ese swing o tatu tau malesi mea Samoa le nga fa lo al fo le o menei o au ia sa fa ni usina sa Asiata no la vea bel se lau limas fulu pe meni se lau fit se fulu ia ai molte mine ia o tele al swinga o se fa ma venga mo e Samoa i lo lava o lo utila fa so ia ele tau na wina nau fa i lo atu tulanga o lo ia tatu pe meni o le sefe fo ile o e malau tupe mau al vai aso. Ia ele ai se me fa le ton. Ia pe o tulanga le na ia fa manino le vaenga le Asiata. Ulugia o siri tu sa o fa fe se fa ma venga bo se so ninga ni ta vale mo na itangata o lo soifua ma fa ngaina le benefiti. Ia. Sa o ai ele na dia e maua se ta vale so ni mo ila Taupea fa pe e tala au atu ma fa fasilia. Ioi, o le nganga ia wale o tati tulpe meni fas o tasi ta la fa anga ia tu limas fulu. Ia ata fo lai benefiti mo te mine nei tangata pensiona. Ia o te lopo le ono se lau o tangata 5 le ai atu mai tangata mamai foi nei benefiti tangata matutua ia ua fa ia por se me o lua se lau o la a fo dale limas fulu ta la. Fas fulu ta la. Ai i le nganga ia ele se tangata te ena le la fo tanto financial te mine. Pe an fai lau lo at foi le vai as o le benefiti o le pensiona au te popole na pauale me o le si lungo o le numero na o el tato numero na fa la lo antu o iva balu tasi valu to lono e mal tamo pili na vala o mai so stemi lava te mau ia o le o lua o valu fitu lua ia ona tata no le fa soa a wa ta o lo fa so mai le ngansa mo fa ngofia no fa so ia on mo moli mai lole o tape po work fatino le tangal venga so sonia toi mo le open fiti ma open shot ma lo fa dai na o tu lunga le numera ia le sa fitala ye yulungia awa je lo ma tu mo o ma le to tele le temile nei fa pe ma sia te morungia ia mai lo ar ngumela o ma tu ma li le fa longo ma ma le telo ma tau o lo tasi o valu fitu lua fitala nga ya urungia o le tangata tonu wale o mai ta to ia le au Samoa le te mo e fai se ta vale a o te alu fo ia pai mala fai fo ile na le Kiwi cheap cars vala au sa o ma fesili mo fitelenga ya urungia o la na mobili le na e tali e tsivanga fo a vidi stembi fo ile le o kala fo officer ia na ai po fo ile te ia yo New Zealand ia e fai no fa fesili ya urungia ia o le na ta o Christchurch ia ila tole na fai mai ma fai lava na fai mai lugo le telefoni le palai mani vanga fa pena fa na e tau fa lo tele le fai o palai mo ila tau i fa fo atu au kilani ia o le fingo fia i o le temine nei o le ua iai link le ua la fo atu na ona fa abai al numero le telefoni ia ona senda lo le link lungo la numero la telefoni ia ona tanglo le open the link le na lo iai lungo la palai o le umala palai nei wo umai lunga fasili me uma ia na ona fa umban fa atum submit lola application na fo i mai lola la palai mo le leia tato finance ia fa ta se lola mal copy lola sene ia la fo mai lungo tanto so inga televave ia o faingo file na o le la ia ti o ia mai le local estate ia la fa nga yo le temine o la mo mai foi tal ia la tongi pase se o mai o le sa tele no ia o le temine mo mai le tali wa pro mai lanto ia ona sauni lo le la tonga le company le passion vale ia malanga bal tanga te sa test drive ta vale wa me nei tau te fai te ia
o le tulanga fo le sau taunu sau wal tangata piti le tavale Awa sauresi. io awal sau tangata le o ia ona tavale Na. ia sau lava oe ia malia le lo loto ia talulu aulo le masang pep le o le nanga le na ina ia manino le lei au ai fainga tati le mele o le modi atu tavale tili tango ia tavale ia o le nanga le fa manino le mo nei o tatu tangata o au mau mai mai se anu tau mau mo tato Ma le si vaenga le ufutala i urungia. Oi. Au fu te fia le fu ile si tangata ma fa ia sa so ko ke el vale le. Ma le sia ki tanta vale. Ai le oi wa a sau le ava tu ta vale e ko complain muri. mo ilava Ia le o ia ia o se ninga na tu langa ma vaenga fa pena tu tata lo ko se fa. Ai ta le vaenga le. O se e mo se va no mo i man to ma tangata ia le anga credit. Ole se fa mtalanga vaenga le fa mo rungia. Faftai, e te loe va vele tali o le tamtau pule Asiata talia. Talia umai lanto e fa le tonu le tonga i talafu. E le aise mea whainai, pa wale mea ia maua le pepa tongi, ia maua fose tu pepe yel ta vale. Pa o pe meni la ia uta wawa, iai fast food ta la, lima food ta la. O le ala e whaingo whina apru, ma iai le ono fitu valu afe. Ia a mai foi la pe meni, o le ala vea foda e lau tupe. Ia mana tofo tanto ia sa o lau to e maua le si ava noa em foi ai ona toe amata la new credit ke toe amata into test o faina o le la talia o le taliva na la ile se me pole val au mai o le ala val to inga fa le tonu ia val au mai o le foi me Asiata ai tanga na val au mai va so eleni le se mana ia la o sit le o tu sia ton mo sit na le o mo ese no mamak ia o le la o ai ngalo la fo mai nga pa wal me ko fa o le lo solo seng ala fo mai lola le resident ngai ko mai le ID o el passport ngai le resident ia ma mai mo pe patong la fo mai o le fine personal loan o manga fine fa personal loan nga mai lo le fa tu ava tu ta vale io le nga le wa tam fa ya tu mo nai la to le ni le sende al me moni lava o le fa ya ta tu le sende a ese se le sende terminei vala o mai o le fa na fa le sende ya tia o le leno le restricted mal fu le sende ia a mai se fo le sende li mo Samoa o le mo fai ona fai nei se me pole ai tongel company me uma pa wa me o lo wala mai so te me no ida sa lo le fa ta onga ia ma ave o fa su elo le sen ma tau tia e se nei ya fa ma venga me se mo nei tan tu ai nga o to le malanga mai Samoa fa to a to ai to nu ia o ki o so fu ile kama fu ile le uma e nga ora mo nga ma fa ke ko ngier va yaso na o so tu le ta o ti lo ta vale ma walunga a o kape mai le me fu ile le kape wa le la ko me maka a o mu talu ia ai le ia si amata mata o le affordable le mo oi ta o marsi o yo le ta fa tala noanga ono le ta taimi au te lo fo le o te le la va na fa lo to ora ofisiri le me fai la bon tu wala fa utaka urungia ele to na male laina wa tele le oi o na itangata ile au inisi fa le ta vale male au te fai atu from personal experience e ta vale show nis na lu au mai le tontongi al taimi le nei a o le iska vale wala nga o le pumoni al na ai tele ta ua ye ngo fa le ta vale e o le se emfena e fa mari no mai e mau se fiso so ninga male look after in o la ta vale pe a umongo kala ko fa tau mai a o ani nai mechanical ma me fa pe nai currency le to la dual tele le se ta vale le woye ya fa pe na la tala fa la wo tele na ona mau mai ya fiu ko kurikurir kanga kale ngala ko fa ka me kavali a wo refer what is it what le sau tanga ta Samoa a wo refer ingi kia masainga en fai na fa mani no vai ngale ai mo fa lo to tele fo ina tanga ta Samoa le la watu so that they know en fai look after la job au mata vale balo fa aftai ia o le nganga mawalunga le o tautua ele mfai tanto tu la fo ina lava nei o tanto tanga te langa o tanto le tau mo ia o tanto fo ile e pito i luma i le whātau ngō tā vale le tau fo lan tantu tu e alwhanga le vanga lea sia te tu se mai whaapsini mai o le tau tua ia male o nanga o nei e tolu masina a tolu tau sanga o le Warren na el wat whaata sei male tantu tā vale ia e vaa a iei la le afi o le tā vale penta whaasoi fo mua a iei a se me pa o le afi o au mo me o mena a me sa o lo le whale insinia wha o ngā ilo la le Warren ti lea ai awantua lau tā vale tu e ini whaale tonu au e tino fuai o le te malamalama le tā telefoni o le tafso ta inga e te toi foi mai tia mana tua o mea nei e tauna manino i Samoa o foi lau saini a pepa foi le mo tanto finance o le taimi e umaina saini pepa e fitu le lei aso e ofa to financial te felwa i fual tamali
lona winga a fai o le fitu aso le na pe amale vai aso Ia, lona winga la a fa pe te watu malta vale sale le lau test drive nei ai te wai la tutai o to e pa o male si aso wato i si swinga o le fitu aso na fai na cancel lau long cancel lau awa nei over to male fitu aso sa o mele sia o fai lo atu e financial ana tato lava lo fai ngal wenga ele na tia se me ati o to Samoa ai mo fai ona to ave tole long to cancel ta vale el company pe fa pe ele mana oi pe fa to suil ta vale o te tonu la fitu aso lea mo fai ona fai mai be ia o fa mali ainda la lo fina ngalo to no fitu aso lea po to suil ta vale ia ona nga ilo le mal ta vale le al tele o taimi mai le tonu to sanga el contract ele fai ona fa ngalo o Samoa e te maliu mai pea o a me fa le tonu su mai e fa mole o le sa ma fai lo atu masiata o meo pau o meo pensini mai si mea ia o mea ana o ia langa le kia lua ile so akua ia si so ia ko ki ora le mea ia pa o le afi mo be voi o le o le lau o mea ia tau na te foi mai a mau masiata ia ona ma vatu le so soani a o te pole o la ia le company o le foi falisinia e mfanta to nga lue fatasi a wale le o lo sa awa o meni o siato te whai o meni le o tele te lo le iwa sul paseno tanga sa mole ni usila le anga kwele o meni o ta vale o le ta ua o nanga ne taimi ia whamanino le leisi o tato o tunu le i mantele so sola mantele tu fo ima ai mawantu Samoa o le ale Tautai mai ia ma te tali at fo i le nganga e whamule i nailo whirangalo ia pe ai se me po nama fitai tunga i el tato ngā luenga Afta yurungi au te ilo i haipe i se me o ngenge fui lau whaafong. A ua matua malamba yurunganu ni tūlanga o le whaamanindonga. Mai lava i le taimi la e sau e whailau ta vale. Mai lava i le taimi le angai o po e whaale tonu. O le whaale tonu rou suafa po a umatongi ai ta lafu pe te benefiti. Whaingaluenga laisene le laisene. O le vaenga ta ua. Fiso o tai mai, vili mai. Whaasoa yaurungia. Whaangasono le whaingola e balai e mawhai o na maua le fiso soani. Dele mo o he malo a inga i le nganta i lea. O se ta vale ave Samoa. Paftai. Ma o whakau or ka vale. Ai kongi fua ele Kiwi chip cars. E whate ti e moli Samoa. I tūlanga whapena. Ia, sau nanga whai ua lau whautanga urungia e tau urunga le nei vaenga o le tā proklam. Ele ai malu ya tule nga whaftai e mo moana whaftai et fo ina i ainga o whapenana wala au mai lewa yaso tani e fo le tautua ma le au nanga. Ia pe an fai anto maui ma sianta una ni on fata wa lava yo to vai ma ao ia o le ase me matem fai o le me si leon taua au le nganga mawalunga mo le antu le nganga whaftai ia i loto tali mai ia ai foi ni nai au nanga e le o tau tamali i lau whaaso mai ma lau sisi le mai ia e whapena lama lo tanto anga i whanua ia le teimi sasi e foi le atu iama tulango le tautua mo le au nanga ia le mawalunga o le nei fiafi ia o lo whapena o na whaamuli o e Samoa le polkalame pe o na whaalau lo atu telo taimi ia walama le toa file mua lo wainga i nei atunu ia maua le toa manga i nei aua nei oi lau whaasoa ia whapena o na longo lei lau whaasoa le vaiaso ia waltau singa o le ainga mana i whana o ta vale o le mea o ngai New Zealand pe ia o le tau le matua le tono se ainga ia i fol te tonunga le lei lava le tantou tala no le tatou lava ngana ina ia manino le lei ia mai fo i malo fia ia ale nei fiafi mo le atu faftasia mo le atu lenga fafte te lava pa ia maulunga o le office ia mo le tala lava no fo i o le maua i lava nai nei so soani fa la ulo atu fol tau tuam le nanga mo le terminei ia Samoa ia o le mai uona tala ai fo se mangana o sala la fa fo mai ia la fo ia i fonga va tele ia e fa penao na fa manuina le tua ia i la fa fo mai ia mo se la o nanga tele le in talf te lenga vai malai o ma futa ne fias e malo mo mori fa malo mo fa tai rungia ioi te lo la ma wa vai aso fa no mai so tai mi ia le fai foi nai pau mai e a ole aka ko ngi ko le som ono tu langa fo i le pisi ia ti ro le a fa vanga so tai mi e pe vai aso foi pe lu vai aso ole a ro tu lava le tanto fa la wi lo ia mori fo fa malo mo fa tai o le filifili fo la unanga le BluTV fa tai ia e tau te va lua me se fo i ono to a ma fola ia wa olu wa ifali ta vale la de ia wa tele na officially lungo la wa programe lo ta au tele lo ia ile tala anga o le Bluwave ia ai lunga ai o le tau porkalanda le tau tai ia o le tanto fali ta vale mo al nei ia e se fo ile mana ia o la ta va vai atu ia la ngole wo to o fo yo te tilo ile ngata o le fo mana na ia ta vale you will be the first owner ile amai sa o mai ia tulu i fafo ia ele ngata la ile
o le affordable a toi mo sa ta vale tongi la lo mai o le selau o le poponi ale ma tua mana ia mo le taimi ile tau fa so ai ma le lo lu ngore soifuanga ma le tau o lo ia ala ma fai fo na ma fai ona affordable pe nga fatia ia le tūlanga fo yo tau o ta vale ia ma le tongi ala nga isa tau o le tau le ma tu tono ainga pa le tu te watu ta so te pea ta to malolonga a foi mai fa bon tanto programme ne vang fiafi Ja, so for Samoa Tautai. The reason why I love Talofa voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attend an Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Ia, toi whawhele atu toi taliu mai e o le proklamer Tautai ia e le nei vaenga o lea fiafi, ia, i leona whaawawina le mai ai o nisio tātou whaatalitala ia, ai mai se fo i la o le tātou o naga fau lea ua amtaria fo i whaalau i loa i lungo o le tātou proklamer Tautai ia e mai se ora unanga le BluTV, ia le Kiwi Cheap Cars, i Glen Eden, Great North Road, e te lete te ona e misia ngā e pasi au le awala fo i le ofanga i ngā New Lin le shopping fo i le te arua tua i ngā New Lin ma arua tua pasi lo le mobili ma le whaalava le alo na i utai Glendine ia e whaasoro solo tuno i lalo ai te le i o lunga i tūlanga fo i le o tuka mau e whaftu di te ala tala dai nai moli le i tonu ale le tātou no whaka fo i le o le cemetery waitu meki e po le nainga ia le ala ia ilo na itu tau matau ia le fale ta valle e te le te ona e misia pe afa pe te fai malanga tu ia po no vala au fele numero le sa tu ina tu e le to fa ia urungia bida e tu sai foi o le au nanga ia ma ta vale tele le ta vale e te fili mai e me se foi o tu langa i pe meni ma tau e ma fai ona whatawina ma tausanga. O mana tuai foi, whatalo whatia te oele te mafuta mai pe whatoa e join mai fo i le tātou programo le nei aso ngafua. Ai mai se whamalo atu ia i la tau mafuta mai Brisbane Australia i Queensland. Mai te watu ma mata matatu nisio wata o loo au mai ma share solo mai lungo nisi i la tau o loo mori mawina. Ia le whamoe moe fo i o le la tau sisi ngā fua le whamada tuino le ono sultu sanga o le tuto tasi si tātou te ruu. Ia para tō foi ono o le manurau ti para wha boe nga lewa a mai le whainga māloe a toa le tau sanga o le celebrations. So therefore o le whaila ua o le taimia wha mana tuai e le si tete le nei o Queenslandi po Brisbane. Ia le ala na mai tau watu. Mātango fio sa vali mana ia le aso le timunga. Ia ai holo o haime se foi o le lo lofia ma malulu tele o le aturu. Ia pe ia foi o na whai atu. Ia a tātou talanoa ia i whainga whaapati. Ia tau te talanoa i le fast ma le HRBP. Ai a tātou talanoa loa i le whaamana tuina o le ono se furu tausanga o Samoa.
e tau te le tala noa la whaapea o le fast. Tau te le tala noa whaapea o le HRBP. Ai tau te tala noa o tātou o tangata nu o Samoa. Mana ia la le vaenga lea. Au fui dei manatu nisi whaapea ona o le whainga malo fo i watula i mai le fast. Ia le whaapea fo i leo la papango lava na o i la tau e le fast i tūlanga. O le porokala meina o vaenga tau le sisinga fua. Mana ia fo i le vaenga lea. E o se vaenga fo i no tamana tu e whaise whaasoa wa e se le tūlanga o tamana e whaise le tātou whaasoa. Ai ona o le whaamalo atu ia i la tau ma le whaatalo whaatu i le komiti whaafoe a mesi fo o mafutanga Samoa. O le tō whasa ili, o le Samoa atiae, o a e isi mau fau-fautua, o a umalawa mafutanga Samoa United i tutonu o Queensland. Ai mesi le komiti whaafoe o lo o ngafa tau lima, ma le whaafoe ina o le porokalami o le sisi ngafua. Ea mahalo atu whaafta ia dui atu tau, ai mesi o la tau fatu-fatunga, ma la tau tāpena penanga, ia o le moe wha matua moe pōfo, moe mana tunatu au wā ia le porokalame o le ua mai mo atu le mamaru le tino, mamantou matamatatu, wha whitei le tūlanga la ua lunga o tau tāpenanga, ai pe o le vaenga le na, ia nisio i la tau o lo o tau wha fisili mai ma wha bea. Ia o le e le whainga o le vaenga la, o se mea e ale fast o sisi ngā fua e ale fast la e whai mai i Brisbane i Ausitalia, ia po le ale tūlanga o lo iai, ia tate le lo o la utali mua. Ia o whaafoenga ia o porokalame Ausitalia, tatia pe ia Ausitalia Brisbane. O le lātou na o lo ia ilo lātou komiti whaafoe, pa i lātou i tuantu. Ai a e fisili mai i le tūlanga ia o le sisi ngā fua. Ma tūlanga whaapena, ia e mawhaila na o utali atu whaapea. A whai o porokalame ia mo le sisi ngā fua, o le fua o Samoa. Lono winga o se vaenga e tau au whai umai, e o mai malawa iai la le to tele o so o se Samoa. Pe te lanu mumu, pe te lanu moana, pe te lanu mea manta, pe te lanu liuli po pai. A ta ulo ala por kalame o sisi ngā fua. Pe al whai ngā mātou fo i Niusila, e ta ua le vaenga lea. E na ua ta pena le por kalame a ia o le sisi ngā fua o le whaamara tuina o le onas funtosanga a aukilani i Niusila. Ia e lei lano le whaamalu fo i lea le vaenga le fast. Le whaafonga mai fo i komiti. E tau, ia tu umata manga mea ina ia ua, ia whaitete i fo i le fete e nai ma le femisa ai ma le feto doa ai. Mana ia i o se awivile na whai au kilani. Ia au te lo fo ina whai e nisi o pitonu. Wa mahe, au te tara noa au ia o mo au kilani lang o le mauti au kilani. Mana ia i o le awivile sa whaataunu au kilani. A whaapea e whai potopotonga ia o na o le fast matulanga fo lele. E palasi a la i le komiti a le fast au kilani. La tau te whaafohina. Ai o le fufuanga lea sa whaataunu o morisisi ngā fua. Ele i whau mālola le komiti le whaafonga mai e le komiti ma malu fo e whaatutu i le tua sa ma utas. Ele i whau mālola la tau. Ele i paua ina mai fo i la tau le whainga o le onos ful a tau sanga whaamanatuina i au kilani. Ai sa toe o mai toe fili le isi komiti fōu. E ta ua o le komiti whaafoe o le sisi ngā fua. Sa moe au kilani. Ia, le sa whaatama ele fionga re konisula. Ia, ai prestene ele sunga bali i la fulafu peo. Ia, sui prestene ia ale tō whaile vai malaya si ata pōniu. Ia, ai whailau tusi le si tō tele lava mai i ma o. O sa peye. O le mafukanga le fast. O le mafukanga le Samoa fau-fautua. O le mafutanga ai mala whai whabenge. Ia, nga se i mai rola ia leo tangata. Mawalanga o Samoa uma. Iyo. O tele o mai loa i tele i mau o tele i amatu i au kilani nei. O nata tele o whaalongo tele tua hive i se mafutanga fo i lea le HRBP. Ai a tia ui so na whainga walanga o le ai filo uma ia i tutonu i lantou. Ia e lango i to e lango i le si tūlea. Ai ono le tau mawhai e whaamani noa juniso i lantou whaafisili mai tūlanga o ai e whaafoeina lea mea o ai e whaafoeina lea vainga. Ai e tā ua i o le mata upu lea. A walanga a sao na whaia vahenga whapea. E whaaititi ai fo ile tūlanga o le whetotoa ai ma le whai nai. Ma le whemante ai. I vahenga o lo whaia ai meselava. O le tau te tau ma whai umalava e whaafifi le mu. Le matua mu sae ma le ta alili le tu e o tūlanga fo ile leo o le vevesi whainga pati o lo iei nei. O whai mai tau wasai le au porkikisa.
a o le feo ia le au le porokiki le iai ma le vevesi ia ua matua faigata ona taututu mali ai a lelei ona faavasenga o se mea a tonu o le avanoa foʻi lea ma o le auala foʻi lea mafai ai ona toe o mai e maopopo faatasi magalu e faatasi le tulaga la lenā lea o se vaivaiga foʻi la lenā te lē mai loa la ia te aʻu ia i fuafuaga ia o le tate mai tau atu foʻi ia i vaega o loo tuuina mai i ausitalia miso Brisbane ia te loa la e galulu e faatasi mai lava mafutaga apai ma lafai ma lea organizations ma lea faalapitopitonga e lima faatasi mo mai e galulu e faatasi ae maise lava pe a faapea o le faamoemoe o le sisi gafua o le faamanatuina o le tutoʻatasi o se tatou tunuu e aia te tau umala ia i o mai faatasi umai ia e se vangala ua faia le celebration faapati ia matulaga faapena ia o le mea la lenā te otoatuala i vaega ma komiti a lea pati ma le pati ona o le latou matafai o i tausi lenā na ia manino ai foʻi aua fala ae maisi foʻi ina ia tuʻitiiti ai foʻi le tulaga e ono te tupu mai ai ia fevesiaʻiga e maise foʻi o le matega i le vanonofo ia o tatou tagata Samoa ai faamalo atu le komiti a Brisbane i Ausitalia ia o le faatatae mahea a Brisbane ona malaga atu le po a le po sini po melepone le ai sosoo nei ia ma tulaga foi lele seʻia tatou patipatia foʻi ia le agaga fiafia ma le agaga meʻemeʻe o i latou o loo e papaʻao i Ausitalia latou ia ua laga o lea ua uma atu le situ o le kelopi ia o lai pei ua taualuga mai a Ausitalia ai tatou teleʻiaga atu le faaiʻuga o lenei foʻi tausaga ona i vaega na motugaʻafa ae o le vaega na umanaʻo aʻu te fia faasoa e faisina tatou faasoa foʻi o lenei afiafi taualuga ai foʻi ia le tatou porokalame o le tautai aʻe o umanaʻo te faasoa agaʻi le tulaga lea sa faatalanoa atu ai ia le faautaga i aurugia e tusa ai o le auaunaga le latou Kiwi cheap cars po le faletaʻavale lea inā i Glen Eden i West Auckland auā le faatauina o taʻavale mo le mamalu lautele le gata o Samoa Pasifika ia ai so o se tagata nuu o loo e papaʻau tonu o niʻusila nei o le tāuala e vatu le faasoa lea e tuutuua lalo iā te oe le Samoa po oe le aiga po oe le tagata lea e tele na faalē malamalama ma faalē manino tele i le tulaga o le faiga o le faasoa e maisi foʻi o le tulaga i le vave naunau i se taʻavale ma le faatauina o se taʻavale ia e umaega sa meme ai vatu le faafofoga le atunuu i le tele o le vaega e satia ai sei faatulaʻutala lea i le porokalame e tāua foʻi le faima avatu o mea no taui mai ai laga o mea moni ma faamaoni ia e le mafai foʻi no taapaapa fua i mea tate faalogo ai tala tagata ae lelei alo tafaasoa o taʻita e vaega no tau ia foʻi lo te sau i niʻusila ia atonu e aoga mo le isi tagata o le mea muamua leagaleaga ai ma o makaleaga ai foʻi loʻu igoa i totonu o niʻusila i laʻu fatoʻa tou nuu maiga i niʻusila i le 2 ma le 5 o tasau lo foʻi ia ua vave foʻi kaʻikaegaigisi o kakauaiga ma kauō ma e masagi sai ai na vaitegi ia i le tulaga foʻi lele o le leai o ni taʻavale na o tasau ia ua tau maua malatagaluega manaia ia ugaʻi ai loa le vavega o taʻita faisau kaavale ua kakau aga ia o le tate sau mai Samoa foi lele lo kafia fai kaavale ma lo tafia tie taʻavale ia e au tasau laʻi nei pe ua faafaigoofia na tulei taʻita ia ia vave fai se taʻavale e aunoa ma lota malamalama i le tele ona inisi o vaega e tatau ona moʻomia mo tamanino i ai a o leʻi i oe le faakauga o le kavale o lau kavale muamua lana u sau faatau nei na i le faletaʻavale au i o tau inā taimi lau le tau atua le igo le faletaʻavale io ae sai o tau mafaufau e ala oe po o ai ia soia o lou te talanoa atu i le 2 ma le 5 5 ono taimi lenā ia o mai nei ua fai le taʻavale o ka fia au fela taʻavale no ta faia taimina ka e ua lo ta talavou ma lo ta e leʻi faia se aiga toega foʻi leo le lex e o tisa tamavoi aku mai pigi kaʻavale kukuʻu foʻi e na o lo taoso ai totonu o ta taʻamilo
au to vai tunga e follow mai ia te ni mai tai we pio mai kuli mai laka va to ia ta vale la nana o le tau la le ta vale na tau mai ele si ma fine le na finga ruenga ina fo io na po wala to ia fa ta vale le o to ia ko le ro fo mo tu au tale to fa longo fo ai ina ua faasingo merka vale o vai tole man na yo da vale suikia kama fuila ie a suila ka kia pie kau pie kau pasi mai foi dele ia o le man ia mari tala la faman ia es furfitu afi le tau o le ta vale o se furfitu afi le tau o le ta vale madulanga ia ale la ele fai lo mal finance o mo fo mai la ya esa wa fa tau cash le temilena e te alu mo o ele sufi tuafi ya fa belo la ole a fa ile finance ma vai nga fa pena ya ole tu la nga suila le tau ta vale ya o fa ya yo fia la casa we maranga se furufi ko fe ole ele i ngi kai au ngi usila ole veto a tau mo se ngalu ai mo mai e fai la payment ma fai na fai le payment ya vatu madaita ia aiana talu le tafale tupe tasi na vaenga wo fa sole mele nei ta ua mo ele te fa fonga wa vatu nei fo ilanta ita ia le aise recommendations mai fa peta dialu le tafale tupe temina o bank le national bank fo ile le wala to nei le national bank le na sala no me mata yaso ia o le me o tupe o fo mai saula ave ila o fen ngai ile GI la fo insurance come on, yeah. And the GI insurance, GE, GI. Ya waka ngalo to afu but sa wele pese wata lefia mana tu wangale ngai ro ingo. Iyo, ya uta vatu atalu wa ile na tangata. Uma enga o ka se fai ngo fie me uma. An tu pe ole fo ye iyo e lo tama fo fau. Pumo mo ole ye ile so mai Samoa. Pa walo tama fo fo ole iyo e uma mai o me mama tala fai tuto. Le leva no tuto no fai tala fa mai. Ya alula ye vai po se fa e ngai fai singa o me sinau me ai. Ai uma lo to e viliet. Ele leva ai to viliet fo mai sau le wa approve. Le wa approve. E uma e nga ngo sa ingia pe panei. Dai ma so longa. O le ua lua se furufitu a fele long le ua usa au nei tong. E mai le se furufitu afi. Le ua usa inia. Maka kua ile taimi na e nau se mea. E laima pa e laima a vea ilau sila o ai ngu mela lai kirkiro ima mea o mai te le fia pupula iai. Pa wale mele mana o mia e lau saingi. O le leinga fo ile le piko ila. Leinga fo. Ya o tama fo ila ngan. Iyo a fa ua mai nei kumu lima ya sanya mai nga lau initial la o fa so atu ba nga ta ua le elisi ka nga ia ele fa pe fo ilanga o ai le fa ta valele le kiwi chip cash o le mtua man nei ala o le mtua le leila vai tulanga fo pe beni e se fo yo fa tulanga nga lantu ta van ia o mai no boka lu ma ka fia ma le ka valu ta lu mtaita ia o mai loa al payment yo le ta vale o te para tua lava e se lau fa se furu vai aso ia walu lava le fai ngole payment le ia wa de le mai siro mau mea fato a tau waru sa o ia le wa ta movie lo ta fale matulanga fa pena wa de le lo le pili tutong a mata lo na tilo tunga wa to titi po wale a to fo ile tau le ta vale ia sa wa ilo mal fa pasi le sikai so oi mal fa pasi ele vanei ya tuala na le anga mai ya monta mantele na le na temi o le pe foto a to ile le nei to se temi o le lua mal se furu lua ha tu le winga o lanta tala oka se fa le ton poloka ya ingale mafinga faingi lo ni se tulanga uma ona mafu isea wota oso vale lo bumongia o ta ayoso o ta se etia foi ia ele tele e bese foi la oka ainga ia tati fa tuara tala o ta ainga ele ta tele tua ia afetu taba se fe so ka vale langa ele fe ngo fie foi le tu langa ia tu no nei ai o le fo tuanga le la avantu le porkala me se foi mai le tangata sa fa ina mai ia credit tu langa fa pe le la o ta manino nei mo ta malama
I awala talu fo ipe yona fa manino mai ele to faungia. Tele sa ule songa nga mo mri to faungia me se fo yo le faingo le onanga. Fa manino le o vainga ye te tauona e mo na e ai tele yalu sa ilisa uta vale. Matulanga fa pena. Vai pole arko inga ka vale ngai ke fia mga awai. E telo e te tauna e alu wa ye se ta vale lo ma fo fau. Fai a fa be te alua o e mena o se ta vale fai ngā ruenga o nor soifu leo o tara no tu le teimire nei o na o lai eili ta vale la poa ia e tau momori alu sau pe kumu ngei e lua so va tu wala tala taina empty ia yei se reason ia yei se mafuanga te tauna e alu e fai se ta vale a fa be la o mafuanga le na singa kamala ikiki kama voi tau te ta ua voi o kama iketi la iti po o tama ie malaya ia yei la le mafuanga o ta vale na lela e alu ma e alu malo mautinoa o le tu inga ta vale vai pole asi tu inga price range ma fai ona e tango e fa por kalami ono ula tu tiro fa ta vale le e ma fai nga ke singa le ta vale li ma fi io fa fe li se li ma fi ono afi e ma fai ta vale le la va first owner lava oi pe afa pena tele ona u fo ni pe meni ai o le lava le au ngolau a por kalami lo ye o vaenga nei te mana o ifso zoani mo o elela ele su ela uta avale. Ye se ta avale lo mafau na te alu a fai te alu atu. Sia kilo na tausanga. Sia kilo na tausanga pe o se tausanga. Wa leva wa langa o atu nei. Ai koe ferua I markama voe kasi vai vasi fu. Ele ya se pa o mai le ya ono o le tūlanga le o le look after ino ta avale ma awala. Ele por kasi vai vasi fu sa mo o pa o pe o fa I po fa kausi pa o le alu le ta avale. Ai ia eva ailo na tausanga. O le ase tausanga o e nau. A fa pea te le mana o se tausanga I tu atu. Fa te tainga. La ualu e so sa o ka avale. Po le ale au le leima manga ya o ke le kali ya se ka avale kua kua luaf su tonu. Manga ya lo mindset lena. Alua ya le mindset lena. La ngai reke me ke rua kuai ai li for fa ka avale puruki oe ke ele wa sa ma le rua fe markas. O le tu ai nga ta avale kuso o le natural description. Instead, ele o tu sa ma tausanga le tina unau ye. Ale o ka ku le me ya o ka mai kuak. Le ai, set your standards a fa ya pa o ta le fa tai. Ele kasi fo se fa ka avale. Le wingo la te tala le fa pe tau mo fai fo ile le achieve le mele na lona lua sia ki kilomita o ta vale sia ki kilomita o ka vale na e mo fai fo ila na match na mana yelo na tausanga ai le ya ku kilomita e kai ya ku kilomita o le sika vale e matua tu lo na tausanga na ta vale le ta sile na vai nga tau o tatu tangata Pasifika ma Samoa. O le majority o lau su e ta avale male au fai ka avale. E le malama I le ka ua mea I o kilomika. E matua ta ua. Ta ua kilomita e fai loa mai ai. Wa le vanga fao ngā maran le afio si ta avale na ule vanga ferwai. O loni ta ua le na. E mawai o na lua fesi furu tonu faatasi. Masina faatasi. Aso faatasi. Ai faafe se launga ferwa I lua su kolulea. Ai ngale faalima se launga ferwa ia. Le si lua su kolulea. E fu e fafena e loa. E te le loa te le I pau. E ke le su e a tua le afi e tilo tunga o la e tulo e pe fua mai pe mama mai le si afi na e fua tia le ai. E te fua tia I kilomita. Ke kilo tua e faitaunga o kilomita. Ia ua matua o vatu I lunga. Ma le se lau wafe le tele o isi kilomita. Ma tūlanga whapena. Loro winga o le tele o na kilomita, o le tele fo inana wha o ngāle nei ta avale, e ni atunu una amai eipo nisi tangata na mua la tau ubia. Ia ka ua ia oe. O lisi vaenga te tilo iei. A whaapea o lela e alu e whaatau mai lau ta avale whatita inga lela e alu re cheap cars. E ma whai fo i ona ave lau insingia. O te roe le ase ka Samoa ngi usila I leo yei se ingi singia masani na leanga lau ta avale ma vili yei pe tango ave yei. Ava noa mai lau ingi singia. Fai yei whamole su mai taua. Te luo e test drive li ta avale. Siaki mana tuala. O lewa ave ali tanga te tonua yei lo na to mai le vaenga lea. E ma whai la o na recommendinga yan te oe lea ta avale ma lea ta avale. Ave le ingi singia ki kariko winga. Awe ki ave lau whaafia ingi singia voi lele. Ka ma wenga, ya ngai saki. Ka masa sa o ai. Ai le a doce vai aso. Ai pusa I lunga mo do wei.
Tasi na vaenga e vatu fautuanga. Au te vave nau tele. O te nau ta. Ai ia le whainga o lau kilia mausiaki. Tasi le na vaenga te tilo. Ave sau mechanic po se tangata e eiso na to mai. Awa tu sa pe fa mai o lai e ki fa mo le mechanic ale falita vale. O le tele au falita vale ia power me e kaulir ka vale. O le upumonia. Ele o la tu fo il tangata le fa te ingo le uputu sa ele fa pe fo tu ia to fa urungia. E kai mi umai le au insingia le chip caser kai mi le fa ele a fiornanta vale. Le ai ta wale ave la vo sa mechanic ma tu le fitu waso le na fitala yulungia. E ma fa ye ona e ave le ta vale fa fe alua i fa fe alua. Yeah, drive vo le se vaenga ia loa make sure ele se vaenga o fa le ton. Le se vaenga tau. Vai po insure. E tau le fai tasi le me alo i tatou. Poponia. Tatou te alo langa tau te nau ia. Wale te tongi se tupe tele atu. O ngā le wai ale tatou mafau ngā hei ule pule bai maufu o kupe mai mau wanga kupe. A le taimia e mau i lo kau fingo le insingi o le insure. Po le insurance. Ar kami foi ngai e ma osia isia di ipe la vea. Tau ale lei fai se insure le ta vale ai le I fata wina ma ia e make sure e te malama po o avaenga o lo kava le insure. Tasi la vaenga tau o ia inga o le insure ia e malama mai po a mena e kava. Nei te wa e sau e finau vale. Ai toi fasingo e pe paranga e saingia. Mama wa isingi me ke finga o mema me kava. E lau insure, ia e malama ia. Tasi na vaenga tau, le si vaenga fo i te sila ia. O le finance la tau te whaafai, o le loanu mai le tupi. O le tele lava i la tau ma le majority o e fautua i le tu ainga ngaenga, i mua lava mana o e te alu mua i lau bank. Alu mua i lau bank. E tala noa ai, ma whaailoa ai na iau filifilinga ia la afai. Wai pe i tele lava ina maualalo a le interest a le bank lava ia. Ia a whaapea ua misi mai loa le bank. Ia whatua e sa ili manurola ia inisi o finance. Pei fo ila leia ia le finance al falta vale. Awa fo ina i e whaapea te alua tu o naile le leilo credit e le angaro credit o i oa uma. Ai e wha moe e te alu le matua maualalo le interest. Ia e maramala mai fo. O le tele o le whaale e tonu o le tangata le ala tu e tauru amai se ta vale. O le maualulunga fo ina o le alu ilunga o ai inga ma conditions. Terms and conditions. E mawhai ei o na matu upe matanga mai. Ia se loan e whaatau i sau ta vale. Ia e manino la e malama. Sa ili po fese finance e fesoani po le bank foi. E pito maualalo na interest le tupe tu nui. E to a tongi ia le loan mo le ta vale. Ia fai umalau siaki fa pena. Fai pe fia le peimeni o le ta vale. Le ntou si sila mai foi. Pa nei peimeni ele a korka i sela. Iyo. O le hafo leo ngai te nau e te se e mai kama fo ile le koikiki o mai o ala fau pa o maururunga. Le wale a ele whana umale a ele a inga ni tau kokoginga o le lua se lau mau na tupu le vai aso. A e fua whare ma fofa. A lua se lau pe mengi o ka vale le vai aso. La whatua la utala lea. A lua se lau mo la upa keki. I can't afford it. A lua se lau le vai aso. Lua fa on valu se lau le masinga ki koko ngia el ka vale. Valu se lau. Lewa vatur fati tai. Ka o ka e se pei meni o le na o le ta vale itself. Tasi na vai ngai tu atu yo o tafa. Mo le fasoa ia le programe pen o fatu. Le se anga ngai tau ai o le alo fa moni ai le tangantai. Fai ai lau sa ilinga le vai nga le malau sa ilinga fu ile ai te ia le fa tau se ta vale. Va ai foi le afio le ta vale po se V4, V6, V8 tama foi le o le tele o le afio le ta vale o le tele foi na o le pensini politiso na te fa ngaina. Ta sina vai ngai tau ai lau o ke ngau midi ya midi o le wo lunga le pensin. O vote na no va pe kamale kar kasi wo su ai se fulu e ke kasi ka u le fa fa ngaruenga le ai. Ili tau na tu inga skeli ai ia e manga fanga falile ai me se fo tu inga penisini ma de tiso ma fa yo fa nga ina po fio va nga ia fa ia la usa ili linga ma tulang ia ma tiro ane tiro ifo po le ale umi o le na e la e tutongi ai le nanta vale
matulanga whapena. Ioi, mana tuo lewa e malie le iei wale avela mechanic failo na test matulanga uma. Ia ai fia o le ase umi la e tontongi ai matulanga whapena. Ona inisi na vaenga taua. Ona i point taua le na e vatu yo o tawhapule ioi. Whaonga, le ale whaonga. Ia whaikalia oe. Ai ua lai te complain ma ua fue te whaasea ma ta ulea ngaina ia whale ta avale. Pe a uma e ngai le ai masau mele nga whaia. Ai paua le oso lenga e oso le oso popa. Ono lo fia manao langa la waki eki e mai lau next door le toti au rotu le langa la waki eki e mai le fowili. Le fila la nau ai lau fowili. Le fila nau langa la ua te mai lau sister lau brother lau auntie lau uncle. Po lau kausonga. Wal tasil na vai ngau tatou e tele ni tawhai le whaatau tawa. Ia ala bu whai atua ua matua le ia tasi lua masina tolu le le peiming. Whaloa. Fiu le vaenga vili me wale. Na uso turo le wha ona lau tavale. Ia ua matua wha le tonu anto. Wha sola ne vanga le fiafi. Te warunga mat programe. Ia awari tia le dua. Ia tua tuyo au tafa atalia le ale ai. Ia e fo i mai lava le programe. Ia a o le tata longo ma se fau. Ia awa fo i ia tatou. Sa ili sa uta avale. Mana dua le whare ta avale le Kiwi chip cars. Tau ko fie. O moli mawina fo. Mana ia tamana mo le pengsingi. E mana o se ta avale i Samoa, vili le tō whaurungia, whaatala noa whaatau ta avale, ave fua e le chip cars i Samoa. Ioi, whakeke e fua e nunga le wha. Na olo tangwala o e wharikiria me whapena i Samoa. O lea e tutongi e lantou, le aveina o lo sa i Samoa. Pokalamena nā tautai e nea soka fua, au ritia le tō taimi alofa tele mo o e le nei vaenga o lea fiafi, tātou whira i le sotaia, ai mo lea fiafi soifo me manuia. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.crest. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again, and God bless.